Yeah. Hey mak bet tak pegah tak lah anak mi kata yang si lah lewat tu. Hai mak tak kirim SMS kepada yang kita bantu sia tengku meribe-ribe apa peng tapi kejak mau siji tengku hana lebih 4,000 ke apa. Long yang pegah baru go Kuci rugo, camat rugo, bupati rugo, dewan rugo, Bandung rugo, presiden rugo, panglima rugo, Bandung rugo. Ya hana rugo nandu tahu? Ya hana rugo pudrau rugo miman. Nya rugo. Dah rugo miman. Yang kejit draw dan Bandung mentang cinta ke agama, mentang cinta ke dakwah, mentang beriman nyanggot. Bete keju agama Allah bagatnya lagi kebo. Inabi igo betul ya. Isahabat tunggu kekuah pari. Kena dengan perang kanda. Inabi mama bagi acok sama yang mak yoho langit punya apa. Yo kejit Allah Subhanahu wa taala kejuk kelebihan kepada umat mama kuota kelebihan. Cukup raya mak kelebihan kejuk Allah kepada umat mama. Allah Subhanahu wa taala lam titul hega ke buka pintu langit. Dah gonya. Go yang pertama malam 27 Rajab. Ketau ke buka pintu langit kepada umat Muhammad. Tengku kepu-kepuka betul langit malam 27 Rajab. Karena bab malam 27 Rajab mak mertua Allah Taala gejuk sabah hadiah. Kuatah hadiah semayang curah semalam memang boh hotel ketau ke umat Muhammad. Hadiah yang payah cok kero Nabi. Hadiah lain payah tun Jibril kena. Tapi hadiah semayang payah ayuk langit ngan tau kejak. Jibril ngan talah sabah kenderaan namanya Burak. Yang keji habalu malamnya cubit-cubitan senggol-senggolan. Lu pegah lebu tentang Rajab. Yang bulan Rajab mak mertua nan rumah. Ita mang bulan Rajab Nabi nehoi sahabat. Wahai sahabat lun kono daya le. Kamu tahu sahabat nehoi Nabi. Na perle kata lum purno sahabat. Oh cukup perle puata doa yang ke Nabi nyawate tamang bulan Rajab nyawata ke doa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah Nabi kelun berkah umulun lang bulan Rajab dan dalam bulan Sya'ban. Ya kupanya umulun belum tumong puasa Ramadan. Beuk doa. Yang doanya gepernoi Nabi kepada sahabat, kuatai kita mang bulan Rajab tamroa. Ali malanya mak cukup buka pintu langit kebuka. Mengatam doa ba Allah. Nabi ge ajo semayang. Ya ajo semayang nuku berat perjuangan. Ijak jibi rumah Muhammad, jak berangkat. Hot aja menuju merempuk dengan Allah. Nyo hanbih pegah, ya dah pegah apa? Hanbih mendengar ke Ramadan. Berangkatlah Nabi Mak dengan Jibril, kenderaan yang cukup cepat dengan Burak. Leg terbang, take apa? Take off, landing, bahasa tempat. Yang cukup le gunung-gunung. Piuh bahasa tempat yang le gunung. Ke Jibril Muhammad, dan mudu semayang 2 rakaat. Melakai bala. Ge mudu Nabi, ge semayang, ge melakai bala. Le ke semayang Nabi, ke Jibril Muhammad, nada tepu tempatnya yang liung doa berkata, Hana, nyo ke kepenan Tayyibah kota Madinah ataupun kepenan Yasrib punya jemun Yasrib ataupun Taibah yang jenuh lebih kenal dengan kota Madinah ngekejit Nabi roh kolam mak Nabi ke berangkat kota Madinah mantang tidak ada perjuangan kagak pegah di Jibril nyo kota Madinah yang kejit kota Nabi kota Madinah dipegah oleh Asyah Yamin kota Nabi kota Madinah kota kenangan penuh sejarah, tempat Rasul menyiarkan dakwah, membawa umat ke jalan Allah. Nabi membangun Masjid Kuba, tempat pertama Nabi berhijrah. Kota Nabi. Yang kejik drodon engkau pernah ajak kota Madinah dan kuhot ajak. Dan merupa-rupa apa roda. Dan klik mak tabut halim ke Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Imata mak tu kuraji kota Madinah. Masya Allah. Yang kejit mak menyotor ke dia anak raja bak roda cukup ruawa. Nabi nak ke pedang masjid lah masjid Kuba. Masjid Kuba hanya mamrah si barang kata yang kunjung masjid Kuba nak pegang Nabi. Urunya kalau gaya 3 umrah. Yang kejit punya terpegah kelebihan kota Madinah cukup jaga kelebihan. Yang kejit yang pertama, Nabi ni piuh pada tempat yang namanya Yasrib ataupun lebih dikenal dengan kota Madinah. Yang berangkat polam, piuh pada tempat yang lele gunung.
Nabi ni turun nemu wudu nu semayang nemu doa. Ke Jibril ada depan tempatnya hana. Nyo gepenan dengan kota Masjidil Aqsa. Penan Bukit Tursina. Nyo ke hino jamun Nabi Allah Musa gemudutung Allah. Gepegah sejarah jemun, gepegah sejarah Nabi-Nabi awal pada Nabi Muhammad. Supaya Nabi Muhammad baik dijak dedang bak gebah agama. Karena perjuangannya kan Muhammad mentang Nabi-Nabi awal pi tiga ada ke. Nabi awal pi tiga juga ke. Nabi Musa pi cukup bak ada pi Firaun. Gepegah kan Nabi Muhammad. Yang kemudian bukit Tursina. Yang bedah palam, piyo pada tempat yang leu-leu gunung cit. Kuat alam yan, piyo lam, semayang lam, doa lam, Jibril nyo ku tempat lam. Nyo kemudian dengan Baitul Lahmi. Bukit daging yang hino ku tinggal wilayah Isa jamun. Ini wilayah Isa mak baju orang kaya. Gejek yang dalam gunung punang Baitul Lahmi. Nyan bak tempat yang kere. Yang bedah berangkat palam, piyo lam pada tempat. Batu pada tempat nyan be cukup wangi hip be wangi. Kecil boleh Nabi ku bae mengadat hat. Antam pernah dong be saya nyoba yang cukup wangi. Kita yang ba Jibril. Jibril ku bae yang cukup mangat dan cukup wangi. Antam pernah dong kun Jibril. Muhammad nyoba kuburan masyitah. Yang hino jamun kuburan masyitah yang gitiak lamiu le Firaun. Tapi masyitah akidahnya mantap. Walau kutik tu kataan lam arji ang qauli. Walaupun kakoh kata aku patih ka Tuhan. Anak gitiak lamiu. Suami gitiak lamiu. Dro kumak jerebuh lamiu. Tapi dia Allahu Rabbi wa rabbukum. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Hang patih ka Tuhan. Yan dum akidah. Yang kejit mak urung yang god akidah, urung yang god tauhid, nyan bewangi. Yang kejit mari Bandung tau mak tapakang tauhid, tapakang akidah. Amma ba'du dengar lajulan boh nadam sifut 20 merna boroh anu Islam sayang hanjut hai teng pucut sifut 20 dunia akhirat bahadarat sahohan roh pertama fon harta wujud citna Tuhan, kedua kidam citlam kanakan diletan kelhe baka wajib Allah kekai sabe dari awai hingga dudawahana akhi mukhalafatuhu lil hawadih temayang keput hana saban pogetanyongan penujut yang kelima qiyamuhu binafsi hana mahajat tempat dudangan tempat temayang keenam wahdaniyah nama sifat wajib siraw pogetanyokan dua leput nyo yang giwap hai kan cukup malai ada tahu dek lang Islam guru tu cukup ramai orang alim tadu abune beri tipu 20 hana tapai malaikat tidur hana tapai tayak bu hana ikune tidak urun tengku nya urusan bu ka urusan mi kamu ya hana mi panen apa yang buat lau nya urusan ta apa tipu 20 ka urusan mi kamu ya hana mi panen apa tipu 20 lau kan tinggal pai 5 buntu ta kai tu ko thong tha ko mulo ko thong tu ju bu jina dua lapan mana ko dua ka je nyambut benda yang keji anak tu prate jauh anak patau lang ayun La ilaha illallah Riyuk bicahalam jeruju Mogo alim bekta minah Tabut surah jawonahu Alihai anak mutungkat kuya Musudibah perahu lawung Tahai adik mutitik dua Temah huruf sama ji elinteng Jimhaka kenang kat lagai Pincu ulengan perut jih cateng Dai zai mu pingko Duduk meranyo ada wadan adun Musudira parang cah durawa Umpama zo parang cah utun Sin dengan sin megigo Lage gegajongan kokoh Papun bulagayan Nun telinteng metalum titik Wahai adik mubungko udeng DHL nyan tubli abe Misalam ali rampagakrat pinang Ito yung hanata pali ito yan Kabeh kada hadu ada nyamun Musuh di Hamzah medurop kawat
Ya sabantat itik langukrung wasalamu tamat karangan menan gejangan le ureng jamu nian banyamun ijamu motipitan tipi dengu yang tipi mutuanya iku bah bar mau kuci tiaran tipi positif yu itamong positif waktu kayak tipi itik melangung iku bah tipi bar mau kuci nya pu myogot dengan kuci myohanagot dengan kuci hampir mai tipi ino orang yang tunggu tipi mutahu tale jino kana HP yang pada duduk kedai wifi rata-rata kedai tunggu kana wifi warnet internet planet tujunet anu ablet tujuh yang keji orangnya tuku manusia le tata manusia hanya tupuna keradung bang merumpok jalan sama kelompok anak muda yang putih hanya tupuna keradang yang keji di Aceh orangnya tuku karena begal karena di Aceh geng motor na di Aceh geng leru na di Aceh coba LGBT karena di Aceh LGBT tu urinang hana galak kagam uragam hana galak kina katuh lagi pegala pasu ilung galak kegap igau galak kelung igau yang galak kegap lah Bek pani pu rumah tu Bada-bada rumah kan le rumah kai tu Facebook. Rumah tanya kan Facebook. Instagram. Ya kan dulu LAN. Messenger, BBM. Oh, dulu ibu BBM mentah. Kau kan ayo, selingkuh. Bada-bada rumah tak ada. Mami aku rumah lebih deh, saya buka mana. Rumah lagi cari ni, kayu. Mudah-mudahan pun, yo kemak orangnya kena lelewa. Tapi mak Bandungnya hanya jadi masalah. Yang paling penting, bek tertinggal ibadah. Dunia kita pakai, akhirat jangan tinggal. Bu leleng ke pecucut. Dunia api benar, akhirat api benar tuntut. Dunia penting, tapi lebih penting agama. Dunia selama dunia, dunia kabeh. Bahasa Inggris merenau. Tapi mati kabeh. Tapi agama yang mak sampai mati dulu, yang tipu 20. Rukun iman yang mujimah, rukun iman yang mupasah, yang tapi perlai. Ada pun yang namanya bahasa Inggris penting sih. Selama tahu dia ni mati kabeh. Beka mati nak kerja malimau dia. Wah diunem siapa namamu nak kerja? Nak kerja malaikat. Wah berkan dede. Ha berkan dia. Yang nak kerja marah buka siapa nama Tuhanmu? Tonan Tuhan kata, yang keji bunuh mak tipu 20 puji apa ada anak dia. Bila perle malaikat tipu puji apa? Bila perle Nabi 25. Baik muda Nabi 25 tentu apa? Bandum Nabi betaturi wahai insan 25 yang tersebut dalam Al-Quran. Pertama pun wahai kaum Nabi Adam, yang keintu Bandung Nabi wahai insan, yang kedua hai saudara Nabi Idris lam surga dalam mata nutup iblis lena bino masa tofan nepugat kapai nepuik kenan bala tentera jene bekai put Nabi Hud limang Saleh 6 Ibrahim tat mulia tat gemase perangai Halim 7 Nabi Lut 8 Ishak dan Ismail yo di Mina ayah nasihan Lut Sikin 10 Harun 11 Musa an Imran Bukit Tursina droneh marid dengan Tuhan 12 Daud lemah lembut mangatatsu yang jile hana jadeh tudang laju tumak kelebla jinulun pegah Nabi Zulkifli aput blah Sulaiman karunya Tuhan pangkat tinggi kelimang belah Nabi Ilyas lun pegah jino 16 Yusuf bulun pengutat samlako Nabi Yusuf rupa cantik
ibahate pungaw Zulaikha purmo raja nangromose. Anda jangan kemana-mana dulu. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pernah dengar tak? 17 Syuib umur tatib seput mata yang jo tungkat ke mukjizat Nabi Musa ke-18 Jinulun pegah Nabi Zakaria, Nabi Ayub, Nabi Ilyasa, Nabi Yahya. 22 hai saudara Nabi Yakob. 20 Nabi Yunus lang perut engkut. 20 put Jinulun pegah Nabi Isa, anak Maryam, karunia Tuhan hana Bapa. 25 wahai kaum rakan mertua Nabi Muhammad, Sayyidil Mustafa, anak Abdullah. Nyan mak pernah. Puah ba enak dah yang kerja muyuhana mak cukup malah tu. Yang kerja mun malah, bibik malah, dia yang kelengah. Yang kerja orang anak muda pun abu, Jafar malah malaikat tipu, ya apa doa mana? Ba anak muda orang tu tapi kan mandu mana dia muda kampung yo. Mu doa mana hang kama. Ate getel hang kemu yang ke ini angala. Bang getel hang kemu tak lentok leong nunggu. Baka leong teh le ajud nunggu. Ci kun tiga doa mana hang kemu doa mana Allah mahdini fiman hadai, afini fiman afai. Hayang kan doa mana yang doa kuno tu bohan. Baik kayak lencak ke doa mana tapi orang kampung nang leh boh kan ni. Yang bukan doa mana. Nyan di linto. Ngerti yang pada baru, dah baru kapah. Laule thi ni ang porewe tangan laule tha gam ranti tangan. Ate lehe anu kring tangan. Yang kejit mam tua akidah memantau. Ha mengabe akidah tayo bugot. Lagi contoh malam yo mam tua ron duduk dia dengan rapinya putan hati ron god. Yang menampu Nabi mak. Kepiu pada tempat yang bewangi, yang pebenan akidah bugot. Yang bodoh polom. Yang panjang dah mantau mak. Kemudian berangkat lam piu pada tempat. Kekala Nabi tabah kaum yang tengah proh ulai dengan betai. Kalai Nabi, nak tabah kelompok kaum mak, jauh anak betai proh ulai. Udam ke proh ulai bukah dua. Betai ke bekah ke pebulat lam lalah, jauh betai proh lam. Kalai Nabi, pu teyan, pu hana bulain pu. Hai mak jauh betai proh ulai, ke bekah dua ke bekah lam lalah, jauh betai proh lam. Bu thot. Bertanya Nabi Jibril. Nyempu pertean, proh ulang ada pertean hantam tahu pui. Muhammad, nyempur perte kelompok contoh tamthilan umat gada, perte kelompok yang semayang. Perte yang gehan ulai pak tuyuwat. Hai te semayang. Tubuh hai te muda, semayang tubuh hati katau, semayang leho hati meja, semayang isya ke perte, maghrib tega ngenca. Imana apa ngah? Mana? Turun mupedan. Nyo masalah yang kecil mak semayang nyo haji jelek. Pedang sembahyang kan kebitai metenta dalam si urawa si berangka sawa lam nangra wajib tajaga si berangka sawa lam nangra tingai selamit ana amit ngan kaum nisa. Semayang kan kegalak-galak mah. Yang kejit mak kontak semayang anjir tinggal semayang. Ani tanya umur 7 tahun, yu didik Nabi beriti semayang. Umur 7 tahun, yu semayang walaupun dalam dosa. Itamang tipdo hai te semayang yu po, tapi gairah mubarahin. Baik po mati. 7 tahun anak neyu sembahyang. Menancit hai bang neyu puasa. Karena anak amanah Tuhan. Hai bang benar jaga. Hai bang
hai bang benana jaga be bacut raya ne paruh ublang yang agam hai bang yugulam raga be nejo cangkoi serta parang sayang didikan hana sayang didikan hana bebacut raya neyuja ublang yang inang hai bang neyu semula be nejo sadep kau pade lang blang sayang ilme hana sayang ilme hana kepudan ni tu lau dai tong bro orang yo tu mapo ipoh tu orang yo tu cukup le mak dah buka YouTube media sosial anu ipoh ya gara-gara HP megedeng bak ayah anak saya kaipoh mati dan kaipoh menamunan mak anak durhaka yang kejit tengkung tua urungnya hana tamayang nyam perti kelompok pro hule ngana bete baik tamay alasan aku ngana tamayang Bandung payah tamayang hana hayu tayo nunggu long laga tha tho laga katang Nabi Muhammad ini memang elect of the sun laksana matahari is like of the moon laksana bulan is like of the flesh like laksana center brok darkini cahaya Muhammad tapi anda pernah dengar tamayang salli wa sallimna iman al-ahmada wal ali wal asha biman qad wahada wal ali wal asha biman qad wahada sayang si orang cantik yang tidak sembahyang Nabi Muhammad cantik tetap mau sembahyang Nabi Muhammad cantik tetap mau sembahyang hodan aja halu tu long laga tha long hayu tha long bintang pelong arti long bintang pelong India ho laga kata Muhammad tuhing tu ho laga kata tu tuhing tu muyamunan mak sembahyangnya baik ni kebah semayang lima mau baik ni kebah rezeki mudah ada jamita hai thai na semayang mak rezeki hana perlele tunggu kepula tapai mu kemah dah gitu pang tabu dum Nabi mak bata boro dengan ya ni kalan tidak ni mudah tengah proh ni batai Nabi ni kalan ni mudah nyampui pegat rupanya tengah proh ni batai Nabi ni ya ba ni mudayan ni cok jaro ni mudayan mak ni kalan pakam no jaro kata kabeh kumong dum kabeh luka dum itu ni mudayan ya Rasulullah jaro long lagayo mukumong ba lemak ga palaya long proh ni batai ana anu irmah dua ba long mitar rezeki puna puluh mirah thare nyok kubulong la pro hana bate maka luka jaro ulong lagi nyok komong nabi ni cum jaro ane mudayan ni keun ta bodoh apa hazayadun la tamasahan narun abada mudah-mudahan jaro kata tidak tersentuh api neraka masya-Allah nemu gejom le nabi mudah-mudahan jaro kata han kena ngapui nabi hana gi cum jaro wa rayu hana gi cum jaro hebat yang cum jaro ane mudah ma yang pro hana bate yang kejit ium tayo balah bagat akhlak ataku nata tamayang nata puasa warti temang belum puasa kabere tetem ja badawah lagi malam yo nyo kagak bang badawah handaya nyo kemak semangat yang kejit mari temang Bandung gede mak Bandung benar tamayang kan cukup senang ati temak imlasa hana muda tamayang Pulithi tamayang, tentera tamayang, baju hijau tamayang, baju kuning tamayang, baju putih tamayang, tinuk bintang. Yang kejik kelompok kaum mak yang hanatin tamayang, yang kaum yang seperti pro-pro hulengan betul. Alian budak apa lah mak mertua, merempak tabak kaum, tengah kau panen, tengah kau padi. Pah tengah kau padi mak mertua, padenya kalau lebih ke kau kaji kau lain, yang iku kalau lebih ke panen kaji panen lain. Ini bitahu ke kalian punya. Nyo kalau lebih mekoh kaji koh lain kata yang ba Jibril yang pulau man pakon yang padi tengah koh nyo kalau lebih ke koh kaji koh lain lun tahu lu ketua Jibril Muhammad nyo ku contoh tamthilan umat kata yang galak babu kebaikan ya lagi anak muda mana galak babu kebaikan yang anak muda mana nyo mampu lagi urang koh padi nyo kalau lebih ke koh kaji koh lain anak muda yang tem perjalanan agama anak muda yang tem yabud yang kerja anak muda ajak melatah yabud Begado putimang ibli, begado pubangai-bangai raw. Jen ji. Besetat jen
be setat ji jin 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 ji be la gaji mula sah jabut hale Tuhan muda kamu iblis bunga urawa ba Hindia watejula uperanci bunga John Jani janam tararam pam 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 sahib ne भुलवाया आदिर हो मैं आया हो यारों का मैं यार दुश्मनों का दुश्मन एक तना ढान हर जौन जानी जन्म तररम पम 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 ये तीन नाम है मेरे अल्लाह जीरस राम है मेरे जिस नाम के जो चाहे मुझे बुला ले जिसने जो फरमाया जो मंगा मैं लाया हो यारों का मैं यार दुश्मनों का दुश्मन एक तना ढान हर जौन जानी जन्म तररम pam 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 yang kecil beli puturu pam pam anak muda bergelak ke agama lagi anak muda kampung yo nyolong depu mak long kala anak muda mandung ngepegah le urang yo tong kumpul anak muda yo ikamo tengah pelimah sagai tengah tengok jaro sagai nyo anak muda kampung yo mak yang kala tu mandung mak anak muda bugo yang kerja anak muda pada dia kubur anak muda purno anak muda berzikir anak muda kagak tengkong tua insyaallah anak muda kampung nyo lagi nyo cukup gak nabilah maka orang yang panen mam tua yang kau padi nyo kalau bagi kau kaji kau lain nyan tamtilan orang yang galak babut kebajikan lagi nyo mak nak tren biaya baju tapo kapaduro ka he gede pan pegok nyo ko he tengkong tua yang nagalan bukan buat mana-mana mak nagalan nagalan pai tibi i dua ni tapi hana bebe nagalan pai tibi kapuno kalau tente pa kecau iyo yo yun kapirang tapi nyo hana lelun baik mayang nunggu anak muda yo kaite anak muda tunggu yang kerja anak muda nyo tunggu pulih juga tu anak muda pulih gerah ni temang belum puasa tu hana payah apa tahu tu puasa tahu yang kerja menyala kenyo anak muda tunggu kampung tanya lepi nak kakana kemang sama kau lepi melili kurung tamah kurung mameh tamah saka anak muda kampung yo memang wajar tapi jo tunggu betul-betul anak muda tim masalah agama teman tidak roh anak sama yang nunggu anak ti hai mono tunggu kana ke bukan sama yang sabi yang penting benar kata baik sampai jemaat orangnya dia kata jemaat yang belum puasa betul kan biasa tunggu orang sama yang tengai maghrib memang belum puasa 2025 gede dia kata yang sayang tapi no hana mam tua anak muda gagak tatan bilala apakah kalian bodoh polam menempok tabak kaum yang tengah melangulang darah dengan teliwa kolor yang pulam yang Jibril yelo hana kerupu puatranya yang perte kaum-kaum yang jemaat bapa jo riba yang peng-peng mutaha peng-peng Firaun dum karena peng landanya nyomak dua macam na peng jenis Firaun na peng jenis Khadijah kibam beda tunggu peng jenis Firaun dan peng jenis Khadijah menyo harta don mak jenis Khadijah harus bantu agama yang lagi malamnya mak nyo peng don jenis Khadijah harus bantu sumbang anak-anak muda itu peng yang peng jenis Khadijah yang keji mak harta Khadijah mesti ni anak tengai habis ke Islam bahasa bahoro Nabi nanti yang bakal Khadijah nalu ni Rasulullah namanya thai kata tak makawin ngalu gukli Khadijah pakai menan ada yang Rasulullah menolong ada yang kata saudagar kaya kata lu tapeng tapi peng kata kabelong pa belong dum namanya thai kata gukli Khadijah ya Rasulullah ilung bina peng long pa be gede tadi gede peng long kabelong long kamati nalung hana tutua nekuah tulung long nupaga tutua mengaji gedang lorong jamu perang Trok tuluang mak guyukuh yu pegak tutua nyen pu dana harta Khadijah mesti ni anak dengar dron mak yang kau pernah najak umrah yang kau pernah najak haji panam boleh dia bab kerma Khadijah nah hana panam boleh balik unta Khadijah hana panam boleh bab hotel Khadijah hana harta Khadijah mesti ni anak dengar habis ke Islam nya kerja harta dan mak ni bantu sedekah ni pegak jih lagi malamnya nyen harta jenis Khadijah tapi punya harta dan mak jenis Firaun umat mai haru Iban nengko jenis Firaun hai teh mutang peng tha 2 juta pu 2 juta mo 5 pina ate pulang 8 ya 40 pulang 15 ate tu lagi terkah macu ilo rak bibi terkah kalau piuh le tat masyaallah tu yang kejit mak tak melakai bala bela harta jenis Khadijah punya harta jenis Khadijah tunggu tak pegak masjid dia ai kali
Hana payah dia turun berjalan menam pama. Hai mak jenis hada kata jah lagi malam pen tamu turun mak tak pegak dah. Mutip dan kali. Tengku padu tu ante pen copak malu. Jante kaku tamudang. Gak Nabi Allah. Yang pu taputang rongan agama. Masya Allah tunggunya gaji urung yang melabung ngariba. Perte melang-ulang darah ngan teliwa kolor. Alian bodah pala mak mertua. Sehingga truk Masjid Aqsa di Palestina. Cukup dia menawaru tak kuah hamtunya pegang Ramadan. Truk Masjid Aqsa di Palestina mak mertua. Lang Masjid Aqsa kapenuh arwah Nabi-Nabi awai. Kepugedang kena semayang. Hana truk himum lam. Kapreh himum. Guna sembahyang berjamaah 2 rakaat. Anak tu imum. Tahu imum. Gepreh Nabi Muhammad. Yang kecil mak Nabi Muhammad. Walaupun Nabi akhir tamun. Nabi Muhammad mak miyo anak tu. Nabi Muhammad anak tahu dah imum. Yang kecil miyo kena butuh merah jamun. Nabi Muhammad hung ulang puting tamai. Jitibit hung. Jiuat tamai-tamai. Tunggu dua. Bedah Nabi tamang masjid. Dang imum. Sembahyang 2 rakaat. Lain sembahyang 2 rakaat. Ubena Nabi-Nabi likut mayang ji ke makmum. Ucapkan selamat-selamat kepada kata Muhammad. Kata tak nak merumpuk dengan Allah. Kamu hana. Gebila Allah adalah kelebihan. Kata merumpuk dengan Allah. Tak kirim salim kamu kepada Allah. Jut silahkan. Masya Allah tunggu. Waktu Nabi kena berangkat ke Kedin. Nabi gerak. Nihidang 12 gelah ilai Jibril. Tabuh gelah ia atau tutu. Tabuh gelah ia atau arah. Muhammad minum salah satu di antara 2. Jibril Nabi tabuh gelah. Yang atau tutu. Kun Jibril. Asap talhak. Pilihanmu Muhammad tepat sekali. Untung kata tajib itu. Tang kira tajib arak. Imu-imu melasah mabuk. Hana gejek arak. Hana gejek arak. Nah yang mabuk. Nunggung 2. Kakak malian demam. Gejak Nabi. Gejak. Kana tabur tempat. Ikunyan kana rinyun mak tiplu nung. Bak rinyun yang pertama. Roh Nabi bak langit yang pertama. Merempaklah Nabi Muhammad. Dengan Nabi Allah Adam. Balang yang kedua merempak dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Balang yang kelima merempak dengan Nabi Idris. Balang yang keempat merempak dengan Nabi Yusuf. Balang yang keenam merempak dengan Nabi Harun. Balang yang keenam merempak dengan Nabi Allah Musa. Dan balang yang ketujuh merempak dengan Nabi Ibrahim. Nabi ni dengan Jibril sampai bak Sidratul Muntaha, sampai kepada Rafraful Ahdar, sampai kepada sebuah tempat yang namanya Mustawa. Merempaklah Nabi Muhammad dengan Allah. Mereka merempak dengan Allah ke Nabi. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Nutu Allah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Nutu Jibril, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Merempak dengan Allah. Yang kejid mak dasar, waktu kita baca tahiyat apa ni? Jibril, Nabi Muhammad merempak dengan Allah. Nyatanya nunggu dua. Takun. Yang waktu kita baca lam tahiyud. Kakak Nabi Muhammad tu kedua langit mak dua. Ni apa mak ni Jibril? Ni bawa kena, ni bawa kedua ni mebak syurga. Nabi Muhammad tenang. Ni kalian syurga keindahan mak cukup indah mak. Bandung tanya galak syurga. Iku tanya na 2 jalan. Tabok ke syurga, tabok ke neraka. Sadarkah anda ini kan kemana? Dilahirkan ke dunia untuk apa? Untuk surga atau untuk neraka? Silahkan pilih mana anda suka. Hogalah tu surga dan neraka cukup indah mak surga. Nabi tenang. Allah ni ja'ala Nabi neme bak neraka. Ban kala apa neraka mak cukup lu mak Muhammad dalam. Apa neraka tunggu iyo hitam tu tak tahan. Geklik Nabi. Atau klik Nabi katanya Jibril pakan tak klik Muhammad. Umat long dum cukup sedih dong umat long taman neraka. Menyumunan Muhammad coi 4 tabornom. Karena imak tabornom. Coi nyo holong ba. Tut. Perut. Tibu buat pun neraka. Ngecok mak tabornom berang ke perut. Leun pun neraka lam sekejap tap leun. Tahu Nabi Muhammad. Pui nyo 2 ne i tabornom tapi bisa leun pun neraka yang cukup raya. Ngeteng mak Jibril nyo pui nyo cukup hayu i nyo pubat nyo sehingga pun neraka yang sangat panas bisa padam. Betul Jibril Muhammad nyan i mata umat kata long terima dalam dunia i mata umat kata yang takut yang nangis takut kepada azab Allah ia nyan tokang puleun apun neraka yang kejit mak mertua nikli tengah-tengah malam berzikir bertasbih kepada Allah i mata yang rohnya walaupun diun boleh mata yang kenang i mak kepampun dosa Allah Masya Allah tunggu mertua yan ban kelebihan i mata umat Muhammad maka padamlah api neraka. Alian mak mertua Nabi ada kena turun. Ngejuklah Allah sabuh hadiah. Hadiah sembahyang siuro semalam 50 bote. Keputus sembahyang. Bak lengan yang kena mengehulun bi Allah Muhammad tapi boleh. Kali merempak dengan Allah ka. Una ngejuklah Allah kekata dan kumai kata Allah gejuk kulun sabuh hadiah. Hadiah sembahyang siuro semalam 50 bote. Muhammad buta petih lung. Tak kita ada lagi kurang ba Allah. Umat kata limah. Umat kata sauradum.
Ge Nabi ya Allah na pukurung bacut pu umat long athau rat dum na pukurung bacut hai maya geputul la Allah ka kurung limang merempok lang Nabi Allah mutana kurung na padul lakalam umat kata tham lambung dum umat kata ubu ulai mu umat long bertanya raya ulai hai bot kita lang ya Allah na pukurung bacut tu padul pukurung bacut tu gepukurung limang ka tipu getel lang dia la na kurung na lakala Allah lah umat kata kolesterol dum nyuko gawa dum ada ja ma the kanyo ka je dum tham tho saja ni bila ke kurung mak jumlah la ke kurung nabi ti kurung go ti gagal la ke kurung limang ti kurung kali limang 45 menandakan pu 45 boh te go kurung la tinggai tu limang tah limang tubuh nabi Adam Nuhu Nabi Daud Asa Nabi Sulaiman Maghrib Nabi Yakub Isa Nabi Yunus tapi balik mang bawa teh mak kejuk ku buah mama kepu mangan trawa tu. Yang kejik mak limang bawa teh nyampe tinggal tunggu. Limang bawa teh mak hanate dah semayang. Dah hanate tunggu tapa hotel 5 minit 5 kali 5 25 minit mesti jam dan trau. Tiura semalam 20 puji mohon tak gunakan hotel dung. Akan coba dung. Habis hotel bak jak kulele dang batu tu kawe cuale bak ibadat saga hante mangat tak jem lele ada duduk pada bi हमने घर चूरा है रस्मों को तोड़ा है दूर कहीं जाएंगे नई दुनिया बसाएंगे तेरे बिना जीना पड़े हम नो कभी भी ना है हम तेरी बाहों में हम जन्नत बुलाएंगे हमने घर चूरा है रस्मों को तोड़ा है दूर कहीं जाएंगे नई दुनिया बसाएंगे yang ada yang pu samong gitu lah yang kejit mak mutuah tak kita apa thot semayang nyo mak payah cok ulanget kedai cok semayang ibadah haji memadang Jibril Deten Jibril Muhammad umat kata ke puadip haji lah Allah ke umudip tiga kabere ibadah puasa Deten Jibril Muhammad umat kata wajib puasa ibadah jakul Deten Jibril Muhammad umat kata wajib jakul tapi ibadah semayang mak han memadang Jibril langsung Nabi Muhammad geik merumpak dengan Allah pu bek penjara Pak Jibril menyamunan pu mak ibadah semayang yo hanji tinggal tunggu talah sabah murka Allah apabila dalam kampung hana leu semayang urang mutamah rangai kecil bala Allah tunggu semayang rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan 2 kalimah syahadat semayang mak haji kurung yang kejit Bandung tanyo lagi tapugah pun ombek na la tandung taridat lung kaya than sayang si orang kaya yang tidak sembahyang Nabi Sulaiman kaya tetap mau sembahyang Nabi Sulaiman kaya tetap mau sembahyang pat peng tayo dungum Nabi Sulaiman cukup jahat mak urang malam cukup jahat Sulaiman tapi na ketemayang sehingga meninggal Nabi Sulaiman mak tengah ketemayang Ibena Nabi mak yang telak tamang syurga Nabi Sulaiman. Medum Nabi mak le hata telak tamang syurga kepada Allah. Nyopak kacau ho kamai. Yang kerja hata tengok tu minta boleh tapi boleh hata lagi hata bakar. Bantu agama. Bate lejuk hata Allah Taala lagi ke bawah. Hanampu mencap hata tu bawah kerawai. Oh long sakit tapi pamrat sakit kata Ayub. Sayang si orang sakit yang tidak sembahyang Nabi Ayub sakit tetap mau sembahyang Nabi Ayub sakit tetap mau sembahyang Ayub mak tinggal lidah ngati tapi hantam pernah dengar sembahyang Masya Allah tunggu dah itu yang baru ego sakit tunggu mana-mana kena ngelawa apa boleh aku mau kena hendak ke depu kau sakit gue hai mak Nabi Ayub olong gak tindak sayang si orang miskin yang tidak sembahyang Nabi Isa miskin tetap mau sembahyang Nabi Isa miskin tetap mau sembahyang itu yang gak tindak biar Isa mak makan apa anak baju
Itayo tapayo patadu bagade mie goreng, mie rebus, hamburger, rasa strawberry, rasa leci, rasa wafer, to bager tiap hobi rasa jagung dari mie payo. Yo gede tete mie ayah ka na mie payo. Ada ka apa mie payo. Mang kampaya tete mie payo ada ka na. Kampaya tete mie payo ada ka apa, tapi ada ka ni lah mie payo nu. Gupi lalai Nabi mak Nabi ta na. Itu yang patadu bagade bar ayam penyet Pauli. Watra ayam penyet rupanya tengku mana potong labu selende hang tamai. Manta pajo tengku ayam geprek. Watra ayam geprek pada ada thot jit. Watra jikoh taku imlawan mu prek ikun ayam geprek. Mbanta pajo mak matua ayam bugil. Watra ayam bugil. Rupanya tede presa mana ana thoi lu. Mana ana thoi lu dalam yang nana lu ayam bugil. Tadi mu lama tadi mu tulis balai ayam lepas. Ki bancara tak pajo mana lu. Ci pikir tu. Mang kau dia udah pungut tu. Mana lu rupanya mana lu nang kampung kena iya tu. Dumpung tu pajo ni Nabi thama hana gatin than mar bilah tha. Yo kumasalah mam tu. Yang kecil bena la than, pola than ho mana pun mana than bi. Yang kecil tungkong tua, kita mong boleh raja Allah Taala kepuji sama yang limang bote, tu tahu keju kepada umat Muhammad malamnya kebuka pintu langit malam 27 Rajab. Kata bo, hanya menyata pegah terbayang panjang lo. Alia kita mong caban mak tua, kita mong caban pi Allah kebuka pintu langit. Panjang kebuka malam ni tu caban, yang malam ni tu caban mak Allah kebuka pintu langit. Malamnya kepampun dosa ada Allah. Kejit tho yang nama leke malah dipuja bang ke pampung dosa kecuali hana ke pampung dosa nak pada di bawah kelompok kaum. Kaum yang pertama hana ke pampung dosa, kaum yang syirik kepada Allah, yang kedua Tuhan, yang hana pada Allah, yang pegah Tuhan le, yang pegah ajaran-ajaran Tuhan tunggu. Yang jino kalau dia Aceh karena ajaran millat Abraham. Karena ajaran dia Aceh tunggu malah yang pegah doa Nabi Muhammad dung. Nyo tunggu tho yang pete-pete ajaran Tuhan, yang putih syirik kepada Allah, yang urunya hana ke pampung dosa. Kata bo. Yang kedua hana kepampun dosa Allah nan dosa purti yang amai dihi, yang mama ilmu dihi, purti yang hana galak sama yang purti yang mengangai beri. Jen hantu buru cetan teruk berijang rogo binatha, rogolong kunang tegayung biram lempong dalam lemah miliwa, hai gayung teraja gayung ka kutung beraja jina, kubo saka kubo kopi tambah lagi tu jak nona. Yang purti mang bangai, purti hantu belaunya hana gedung taubat la Allah. Yang kaji yang nana irime teh kaji apa? Keputi teh hebui hana empu mencapi. Hang gedung taubat la Allah. Tengok kamati tu. Yang kaji yang nana mai teh kaji apa? Bega sa kana urun teh lang empu tu kai pekenang le ti kai pekenang di jimu pakai urun mata bawa empu tu. Tungku imun jimul hang kaji. Nyo masalah yang kejit mak urung mamanyan pokok yang amai salah haji nana nunggu napa ayat Quran napa ayat kursi mangayo jin karena jin paling ya tunggu ayat kursi muyamunan pu bak malam yang mulia mari urung cilun pamandum urung yang amai teh hana gedung tobat la Allah ali alam yang hana gedung tobat tau urung yang mabuk yang perti mabuk hana gedung tobat la Allah yang kejit mabuk kaji apa ngampu mabuk ngamrang kapu je Puganya, pu morfin, pu psikotropika, mabuknya, sabu dan sebagainya, mabuk minuman, mandum hana gedung tobat. Tamalake balah, tamalake ta pahala lu bapujuk tu lumi kayak jauh. Ta pahala sama yang lu balik bakma kayak lake lagi. Kan gedung lah Allah. Muyamunan pu mamda orang mabuk kaji apa? Nya kaji mabuk beli. Nang kampung dayo hana tungku. Majino tungku salah pada begah karena jino tengah ngetren mabuk. Orangnya tunggu, ane SD mabuk, SMP mabuk, tu baru tuha galak mabuk yang pimpin rukaun. Degi abla bakong makade, na bakong na muda na, padu langkau kakau boleh mari bayar tu langkau, lantabu boleh mabuk kakau. Tu baru tuha, tunggu lakau bakong mabuk lakai. Nya kerja punya kato tingkat tunggu urung tuha kagalak mabuk, nya kahe tu, kato lakai ke rumah ramah. Kui apa? Kenapa? Kenapa mana? Nyola elam. Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati, tapi kemewahan dunia itu hanya tipuan belaka
Dari itu waspadalah, jangan sampai terpedaya olehnya. Hei, boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat satu saat kau kan meninggalkannya. Tua ataupun muda ataupun tua, yang semua kembali padamu juga. Tak kecil-kecil, tak kecil-kecil, tak kecil-kecil, tak kecil-kecil, tak. Makan boleh apa saja, tapi minumannya tetap air aqua. Yang punya dapat katanya apa? Bapak jutu. Hai mak muda yang kecil urang mabuk-mabuk hanampon dosa. Yang hanampon dosa dan dosa lala mira. Kau lala yang papayan. Ini hanya ada nak amak kau ini. Dah lala mira, bapa dia hai di medan lala bagi buka apa? Tapi tu tapi lala hanya di medan. Nyen apa tu mau jalur tu kapai pajorin tu lempai padu. Gedua tijum ke keji ke bang, ubena ke keji apa tijum. Ani ang kapugak tu kuimung tijum. Ang kapugak kedua larong tijum ka 20 pejum baru dengar ke. Mahan dengar ku. Tapi mudah-mudahan mak hana menan. Lang kampungnya ci hana tu. Yang habalu mana yang kap capli ke uang, yang mume madung. Yang kap capli ke ang dia, yang mume madang dia. Hino hana, ali hana pampon dosa nan tawa. Urang dosa kepada dua ibu bapa. Urang dosa ke ya. Yang kaya nak kupi berat masalah. Orang cik ke anak ke tek yang minta. Tapi anak ke orang cik bengong putih ibu harga. Yang orang dosa kepada dua ibu bapa mak mentua. Yang hana ke pampun dosa. Yang kecil orang cik tengok mak keramat hidup. Jaga begat orang cik. Ngau orang cik dia begat. Begat akhlak. Beta dedet mak tu. Wala takullah mak ufin. Wa kullah mak qawlan karimah. Beta mak. Ada kita gau mak. Lanjut. Geklik mak tu. Gemadung mak tu kurung bulun. 3 bulan ube prun 2 bulan ube bijah lada 4 bulan masifut 4 bulan jid ke manusia 5 bulan megrak jaro kaki 6 bulan kamerji bulan Rama 7 bulan mau balik 8 bulan temaji kisah si kurung bulan di pintu arah 10 bulan budak keluar si kurung bulan cukup tunggu yang kecil di barang kata det mak det bapa orangnya hana ampun dosa tunggu dua yang kecil mak itamang Syaban kebuka pintu langit di malam itamang Rajab kebuka pintu langit di malam. Tapi mak itamang Ramadan, hari Ramadan kebuka pintu langit ban 20 malam. Ya Ramadan, jina ilaika bil fadlan. O Ramadan, jina ilaika bil ihsan. Sambutlah bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. O Ramadan, jina ilaika bil ikhwan. Cukup hari mak umat Muhammad 27 Rajab kebuka pintu langit di malam. Imang belah Syaban kebuka pintu langit di malam. Itamang Ramadan kebuka pintu langit ban 10 malam. Ketawa ke umat Muhammad. Yang kejit mak mudah itamang Ramadannya cukup hari mak kita. Cukup hari mak sejarah anak trip dia tunggu tanggal-tanggal 6 insya-Allah nyon apa yang umum kata tamang Ramadan. Yang kejit Ramadannya lo dah kelebihan. Lo begah tak sejarah hajut. Mak Nabiullah Musa gepegah lang kita duratun natin. Nabiullah Musa pernah gemunajat gemututung Allah ba bukit turusina. Getayang ba Allah. Pudang ilahi hai Tuhan lun hal akramta ahdan mislama akramtani. Pekehna ne pemulia urang lain yang lagi ne pemulia lun. Hai su asma tani kala maka ilung nu pegah abang ron lun dengar turon. Bangga mana Nabiullah Musa pekan bangga kita me pegah abang Allah. Tol yang bangga mak Allah dah pegah abang. Mengan pak camat mentang tak pegah apa bangga tu. Bandaya ba kauri tak duk tak pajo kauri samping pak camat. Ingin lega thodu samping pak camat. Bangga tu. Ate dia pak camat ate oh ko. Lewo kono na ngawo hana ngan tapak le motor lu. Lupa motor pak camat. Ro dendang kampung ate ate motor tamat pintu motor hana ada boleh-boleh. Tanging urang kampung pun hana ingin ro ko motor pak camat. Yang baik lihat apa Allah ngan pak camat bangga tu.
Apalagi dengan Allah, geklik punya Allah mata yang bala. Gitu Allah, Muhammad, kamu sah. Fa innali ibadah ilung na hamba alun. Akhrujuhum fi akhir zaman. Hambanya lung pertibi baki mata. Fa akramuhum bi syahri Ramadan. Hambanya lung pemulia dengan lebih sabah bulan yang namanya Ramadan. Wa ana akrabu ilahim minka. Lu lebih dekat kepada mereka daripada dekat denganmu. Tahun bilang mata. Ilung na hamba alun kan Allah. Tinggal lung pertibi hambanya akhir mata temang Ramadan. Lung pemulia hamba lung. Lung lebih dekat kepada mereka daripada dekat denganmu. Bukan Allah fa ini kalam tukawa baini wa bainaka sabuna alfa hijabin hotel mututung ang gatamu ha gatang lon na pada na hijab na dinding na tabir na hail pada gatang lon 70,000 pintu pada gatang lon hotel ada pegah lon. Tapi ini begahlah wa iza samat ummatu Muhammad apabila memang belum puasa Ramadan umat Muhammad kai puasa wa biadat ujuhum dan putih warna muka-muka mereka wa asfarat alwanuhum dan kuning warna kulit-kulit mereka arfa'u tilkal hijaba waqtal iftari ubena pada lan ngangkata mandum lan muka dikala umat Muhammad berbuka puasa pada lan ngangkata mandum lan muka dikala umat Muhammad berbuka puasa yang kejit mak mdoh hati buka puasa cukup mangat tengku mak ta puasa jino nakalan bulun cukup uro malam tuum nungu lau yun tuum meno pe tu lam mo ji tengku rata tame kau nak ke pahangen yang hana muki tengku untuk baru benar apa nyandung tuum tapi mak ta Ramadan tu nakalan ka ta puasa berat tengku ban poh limong kata payu tahu ataupun poh kurung becul kata payu tahu kai tu emtha ate kai emtha ka hana ta payu lin kung tua nyaman tang tro tu nyan ta bedoh dia sama yang tubo ali tubo katai ali tai jaga ta positif mio berekam positif tunggu kata peke bak kedai kopi kami goreng ka pula dua boh karwe sabo tapi memang boleh puasa hanya je kopi sapu hanya payuk mandung nging mentang buno kawat tro buno apa limang mentang je ka hana masalah kator buno itu memang positif mentang biasa itu memang poh 12 mentang biasa itu memang dihoro Allahu akbar kata bedoh dia sama yang lu dah sama pada du ka mangangu kapui tha badan tema du atu ne pajobu hanju ne thapu hanju be ne tengok chi tu ko ne mi po tha du dah ka itu memang dah bedoh dai polhe jaga polhe tangi motor tu aba thoi dah kana jaja ka bagen ko ta ro ko ka thai la dengar te jing di jing pa na ya ta hong kui mung pan ne bo pa te ju ba ka mana hana ya ma ta ro pa na ya ka ma ta ro hana ya ka hamu mang du ren ko ya muka te ko halu dada adung yo barakon bambungo ka khem bambungo ka garang ka tapi ruko kudang garang nuku ji tham tu refill garang ni ite mang puasa po le mentan tangi bungko ruko hanapin yang namure kameng mau rung na cita ro lagi kameng yang hana gethe ro bada demo le the kana bungko bu kameng hai mam tu apol he ta wor ikhule war mo ya po budah ni ya aku deh ni ya belum pupu dengan buka puasa kadang-kadang nya pulang puasa pun entum sapu dan li tak budah ta cai dengan ta pumpa bai dengan bangkeung balik ke kreuh bangkeung balik ke menong kata kreuh ke kadang bahan tu leuy ke hidu kerja belum puasa ni hana masalah kreuh bangkeung kana mo timang gapu tencai dengan ke tak budah tak lehoi dengan igra badal yang tanging tu orang tanging dong pada kalang kana rum ka timang gapu ni bo timang pa tholang pulpu bitang nyampu bo timang gapu padu thabo ai thabo 15 do bo hep leu hai thabo 16 do bo kan hep leu baka bi thabo mentang ka thabo tengok tajak-ajak long kana bo timang tewan yang pun bo timang tewan thayo bai bedeng kapai pai tewan ni ba ka bo timang Taiwan thabo bo timang gapu thabo timang Taiwan tro thare kana bo timang diko tunggu le bo tumpu di bo yan le bo tro bo timang diko bo yo tunggu thabo na yo mukuno tengut pun da adu ka bo timang diko thabo Taiwan thabo gapu thabo tro ko de bai muka kara po limong takala ni nang cepai ku berea bo dai ka cepai rea thai ko pu anu pe ni ja pe kelong thabo ka linca yang gede ka cepai lai ka pota cepai anu buka pecah bo thabo aliang gede kana gado boh gado sabo bukan apa cai ke bukan gado lam dia nak haru yo bena kono blok ti ku puna 13 boleh minta ti boleh baju kono poh ron tu ke bu nungkong tuah bantawi kana bena kana tro ko tetap mau yo pathai engko nyong ko ji tablo nunggu tro ba anu ju nunggu kaling tu lam anu ju kana putih-putih dapat holen jenewe yang padu sabo pluk nyamar be boh lu abo
Anak ju tak boleh. Ube na mak makanan belum tu. Hana pak lah le tu. Yang tidak tahu igra tor mo tak tahu pintu. Kau pintu? Kau long. Kebuka pintu. Bang buka. Oh dah lah. Kano ka punan po. Lung dika. Kau buka lung dika. Bang geru lung dika buram tarwa. Oh ma penuh dika. Anu yo le lang mari alu. Yan bandu tu. Alai gun orang aku boleh tham dah. Kibah aku belah tham dong dah. Yang peng rau aku minta kau, iroh rau. Tibelah boleh minta tibelah baju. Baik kata tham. Rumah kita ngap jadi bukan nang tapah boleh dah nak tahu. Baka nyopat, nyopugat, nyamandung pugat, obena kalau pugat elok tham dah, tham pugat tham kata. Kaji, pupul pugat, pokoknya obena aku minta mandung pugat. Kaku. Nyolong kuai dah. Kemudian suami dia beladi binti. Pres dan je buka. Kalau le permoh yang puata aja dah beliau. Kiban cara ada pugot nyok kemenan. Takri botimoi le. Sebab pupun tu kang botimon dah buka puasa. Manung kri botimon. Ucap botimon. Deh kerah krunya lang gulung. Udah buka. Hei pupu le buka kang botimon lang kri. Yang kule botimon kubah kelung. Tu pak kule botimon dia kubah yang dum dua tu. Ikamai thang waktu itu manu ala anu dua. Roba kulit gitu kubah kerong. Mana rezeki dia? Di kamai dua. Alian tengah kru yang kaku kulit. Yang pulang kakak kru dah tengah longku tengah puluh mak karet. Yang kerau kubah kelung. Yang bandu tu roba kerau dia kubah. Oh nungkung dua. Yang jamu ubuk long tinggal dia tajak lang kampung na orang mutai ya. Orang mutai getok tepung. Tu tak ke mama pu nabi kerak tepung apa pu ngabuka puasa kerak tepung dia kubah yang dengar ajak kena urang ada plik mawa nabi kerak plik apa kepu ngabuka puasa tu bak kerak plik mak dia kubah yang bandu tu ubina bahan kali pegal le permoh tu kaji ngabuka puasa gaga tu penuh tu mai hana pak hidup kenen Kalian tahu ke dia tangi le mata oro puji ke mana maya kau bara ya utimu kita. Mata oro bara kau utimu ya. Apa dah pun lo ka kon. Bila ke ki banjara yo ka mati kono. Mo jino kon ka dia ku yan ban bra dia mau dua. Yang kalau gi puasa oro malam. Aku ada duduk tahu ke dia tak pula le puasa tu ku jo anu me. Do ke dia tadu tak pegah tengok jaga di nama dua. Karena hana makanan. Ana tengah ji buka puasa tadu irmo tanging ngate jum jum lagi apa meno kara tamu hanai pepe takem banu no hanai pepe ko tamu hanai pe ayah tamu ko bercuk to yang kali bercuk pe lah ana muda ngambak gerendong pe ko bercuk no kaji tiga pupo dah buka thau ro pat bak em pa ba intakia namu nang tahu yang wai buka ando intakia yang wai buka tu yang berat dua tu aduh, tangi hana ji buka, hana to buka, imlah tha hana pe tamu, itamu imlah tha tu hana pe hana katau muka baru ke pe. Namun katau, hana ke pe tamu, oh bilah baru ya pe. Kak bak dudu hana pe tamu tanging kene puata ku coy le, nyok ku coy le, nyoy le. Padahal mak ji buka puasa batawe radio. Puata dah jauh. Yang bunuh tani pajuh je. Hai mak ni tak ada ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hana lebih mak taboklah aku taboklah Cinoi Bandung. Taboklah Teler. Oh, sabahlah muda mak mertua tajok taje bismillahirrahmanirrahim. Takun doa Allahumma lakasumtu ya Allah lu puasa keron kan ke plithi. Kan kira ke plithi ka baro kalau buka. Tapi hal ya naron lu ya kena lu ya kede naron ya Allah. Ji lempung ur lain, apa ji puasa rahasia mak. Hana itu pula gap yang depu dengan Allah. Tidak urun ku puasa puluh ya geruk bu juga pajo bu habis sebelah kanan. Alih ke baju sebelah kanan ke tampau dia ada bibi bak mata orang, gak ada bibi bak payat, gak ada bibi bak keh gah kedua pintu. Patho bibi. Iku lurun. Pakam pintu thang bibi. Hana tahu baklam. Hana tahu saya apa sih bloh kata kedua atau keling. Tapi dia dah pengurung. Yang depu Allah.
Mak ali dah buka Allah. Allahumma laka tumtu. Ya Allah lum puasa keron walaka aslam tu. Aku menyerahkan diriku kepadamu. Wa ala rezekika aftartu. Dan rezeki yang dipilih ron ya Allah lum buka puasa. Ya wasi'al maghfiratin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ya maha luah nikmat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kajik itu bog lama lepi dah lepi jantung tu. Hana le tunggu, hana be mentabah rambi. Ayat tak kelam doa Allahumma zahabat damau ya Allah hilanglah rasa hausku wa batalatil uruku lepilah segala urat-urat lun ya Allah wa batalatil uruku lepilah dadalung wa zabatal ajru budeta pahala lun ya Allah lepi dada tu tenang ya Allah jino ka lepi dadalung jino ka mangat long yang menokon tu ya Allah itik kena ngelawa barung ji anu lah kepo ya je imam merah ke long Jino long kagak ya Allah jino hana bro lihat telung jino ka senang lo yang bunuh ngang permoh lah naga jino jangan kan ngang permoh ro ngang permoh gop kagot pakan mak kebuka hijau oleh Allah yang berlihat buka tajim i dua ne mak dua kebuka hijau oleh Allah cukup kenang mangat uma ubi raya mangat yang keji puasa mak dua buah mangat yang pertama waktu ada buka puasa mangat yang kedua merempuk dengan Allah dalam akhirat Lisa ini perhatian ni banda buka tunggu lepi dada ada padanya ke mak geklik Nabi Allah Muhammad kebuka apa Allah ya Allah ada mudih dong nak buka ku umat Muhammad mentang tu umat Muhammad begitu buka puasa kebuka pintu Allah Masya Allah tunggu dua yan ban mak kehebatan umat Muhammad kebuka hijau Allah cukup mangat mak pakai mangat kamu rempuk dengan Allah yang kecil dah buka puasa belelo sunat buka puasa, sunat segera buka. Rukun Ramadan mak begitu tamam maghrib azan ni buka puasa ni. Tak julul fitri buka puasa. Ngan pu ngan tini anak kerma. Anak tini dua anak bujud. Anak dua anak ni bujud. Anak kerma rod kerma go bujud. Kerma tu anak pu bulah. Kerma mabe tu. Anaknya nunggu kerma ini je anak yo. Bororom pulang permoh tidur sampai ada kena ujuk ke puasa imak bororong tu. Ayah bukalah mulutmu. Aku culak bororong kubluk iram tu. Aku tidak. Punya permoh tu beres mak. Iu puasa aku tapi jaga baik bororong yang baik mata. Mati tu. Hetong ban kucuk long prung katutong. Bekah nya anak putih awak aku ci tunggu boleh. Nya kejit mak tuah senang hati tu ngan dah buka puasa geklik mak Nabi Allah Muhammad puah umat Muhammad jadah pahala ya kejit mak umat Muhammad gejuk Allah lang 3 minggu nanti uro Jumaat gejuk umat Muhammad pangule uro alian lang tibulun bulan Ramadan gejuk umat Muhammad alian ubina Nabi pangule jen pangule entan pangule alam pantigau ne gejuk ke Nabi Muhammad gejuk umat Muhammad tapi umat Muhammad mope dandung nyo masalah tu kumro nyan ban mak Nabi Allah Muhammad geklik gelakai ro ke buji ku umat Muhammad gelakai tebut ketebut daripada rasul buji ku umat Muhammad di umat Muhammad kaji ku umat Muhammad kabeh dibuyut dum ya kaji Muhammad dah tapi kan mandum maka apalagi ni teme semayang tarawih nya kaji mengatahat badan ibaran kata man sama Ramadana imanuan waktu saban ufira lahu ma taqaddama min dami wa ma ta'akhara ibaran kata puasa Ramadan dengan iman dan ikhlas itu mengpuasa ro malam tarawih cukup jai pahala dengan yang kecil cara ji mengamu tu mai yang tarawih baik lele dah buka puasa bang buka puasa tini anak kerana dengan tabung lai berjurat di mai imlah ha Allahu akbar pedah jak temayang maghrib leh nak temayang maghrib nak pedah no kesempatan 2 kali baju jagung matabau cupi baju boboh le matabau cupi lehnya ka danisha Allahu akbar Allah mak mudua tak bodoh tak teman tarawih adu rakaat 20 rakaat Nabi Muhammad mak jangan ka Ramadan ku kon bulan Ramadan hantam pernah kurung tertuh rakaat itu 20 rakaat tu hana tu ba thau ba urung ba mak mudua tak bodoh tak teman tarawih lina teman tarawih ka kali yang kedua dukung dua yan barunya karena tahap yang kena nya ada ni ada mai hana masalah baju yang na anu nyan tama yang tarawihnya bercukup jangan kalian ilahi ya ilahi ilahi ya ilahi ilahi ya ilahi ya khaliqal bashari malam fon ampun dosa wahai tengku dosa tan le sang ban lahe ni ba ibu ni temung teman tarawih malam pun kepugah lang kita mak dorotun natin lagi lahi beklam
Gedaya mak lagi lahir berkelam putih bersih berseri-seri hana dosa kepada Allah, hana tahu perintah lang kubu aman akhirat aman, belang padang macam aman. Lagi lahir berkelam tunggu dua. Muyamunan pu nyan muyon temung temayang raweh malam pun. Yang kerja malam pun mak pakai banjar abu temung temayang raweh. Bodoh ajak ramai-ramai ke dia umlah bodoh ajak ramai-ramai masjid kesempatan ni Allah hana tip. Kesempatan ni bila Allah pantang pisang berbuah 2 kali. Pisang hana membuah 2 go. Pak nak kalian mak pisang 2 go membuah hana kan? Macam mana pun kesempatan kejuk Allah tiga. Bulan puasa kejuk Allah tiga. Aku ni kalian cara tayo demang bulan Ramadan yo. Kadang-kadang don mahan demi puasa Ramadan. Naci cara tayo tonya kali demi puasa, tonyo kagua ba Allah. Mandum tayo mak berat masalah. Nya keji bulan puasa nyo tobat. Kata sama yang tarawih malam pun. Pahala tayo mak lagi lahir kelam. Malam 2 ampun dosa akan ibu. Menan pula hai saudara dosa abu. Malam kedua mak kepampun dosa mak dan dosa bapa. Mak tengok kau kenang tsunami. Ayah tengok kau kenang tsunami. Tapi kekubah mak anak thaleh. Kekubah thaleh kan thaleh peh peneru oroi peh malai beli. Kekubah mak tengok anak thaleh hana jauh pada aku. Muyo thaleh taat, muyo thaleh taat. Muyo munan mak tahu mak tengok pan Bandung. Tak semayang tarawih malam kedua kepampun dosa mak dan kepampun dosa bapa aku. Mak tengok mak ke melahirkan ke dia cukup berat aku. Berat dah aku. Maka orang yang tinggal dalam dunia yang semayang tarawih malam kedua kepampun dosa mak dan kepampun dosa bapa. Yang malam kedua. Malam kelayat kelebihan wahai tungku. Ampun dosa ubena yang telah lalu. Malam kelih mak kepampun dosa-dosa awai. Tho mak ya hana dosa, mandum tayo na dosa tunggu. Bandung mak hana ayu tayo. Muyamunan bandung tayo akan tahu ba Allah. Ho dah kuata dah puawa. Yang kejit tajak-tajak getanya tajak ta ayon tapak sinolam donya. Taduk-taduk getanya watadu bek sampai gabu tatobat hana. Budak-budak mari tabuda awate subah bek lelam tika. Tersembahyang budak tak sembahyang bek gaduh bimbangan piasan donya. Wahai mawa wahai acutka barang kahon ja ibadah benar. Hana guna cantik digabuh dengan laga dalam tanah cak gepaso gatat. Kage pasal dalam tanah cak yang igo pira hanale guna. Intan berlian gunung dengan gle moto BMW sama saja. Honda Meo dengan Vario moto Escudo tinggai lam donya. Moto gilingan moto beko kapaingan jalo tinggai semua. Mate-mate getanya mate Tuhan pucre jawang lam tubo ban kamate hana artile pengba ABPD umangan lampu dae ugle atungku tajak ko ige pilih yang kreh-kreh kega kawe hana guna tegabuh dengan cebu kesenele getanya mati kemahmaru hana puda beje ero te tatai yu batan Teta dah hiu balawa, sahabat tu tu. Nah, ni tu ku punya model-model ni orang yang tu ku muka droi hanglah, begal tu. Ya tu keji hang perampok. Nah, yang keji mam tu kita meng Ramadan ni taat kepada Allah. Yang baru malam ku hai, malam ku put kelebihan wahai tengku. Taurat Injil Furqan Zabur sang-sang ta malang keput mak sang-sang ban put boh kitab kabeh kita baca. Dah kitab Taurat kebetulan kan Nabi Musa, kitab Injil ke Nabi Isa, kitab Zabur ke Nabi Daud, kitab Quran ke Nabi Muhammad. Sang-sang mak ban put boh kitab kabeh kita baca. Tahu kena baca tengok. Bela dan baca kitab Taurat, bela dan baca kitab Injil, bela dan baca kitab Zabur tengok. Orangnya tengok ayat tarawih kapaya. Tak tulis apa bentim lah ha. Ikung kuimu merata-rata melakam tulis alha kumutaka wal asri
wailul likulli alam tara li ila budang kuimung budai mumpah dan ayat rawe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Kah anak dah ho joli kama muthiri ba ali krap. Rupanya ana mahole alhaakumut takatsur hatta zultumul makabir ana mahota jole ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kude nak ajak tarawih mulai ke bahan dia. Kuota kerja dan pupu kerja. Abudu mata abudun, wala antum abiduna ma abu, wala ana abidu ma batum, wala antum abiduna ma abu, wala ana abidu ma batum, wala antum abiduna ma abu, wala ana abidu ma batum. Kertam tu malam apa? Anak merempok wali adin. Ikut lebih wali adin dengkau. Anak mau wali adin lagi hok ayah. Quran tu kai lu. Hai mak adi orangnya dengkau. Mutabakah tak perlu yang dengar mutabakah juri. Uru ramai, miak baba acara hoha tunggu hana tapu tu. Mana tengok tunggu mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wa zaituni wa turi sinin wa zal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Innal ladzina amanu wa amilus salati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya nagawa long wa tawasaw bil haqq. Padahal palahum ajrun ghairu mamnun. Aduh, tunggunya kejit mak tak pegak perlombaan kegiatan lagi tak perlu dakwah anak-anak tak pegak mutabakah tiap ya pendek tunggu Nabi hadiah boleh ne dah Nabi 25 dah tipe 20 dah malaikat 10 dah pada sembahyang lagi orang nyemun ke mana yang Melayu tak mau dah pada sembahyang pertama fon tamatu tawa kedua butla tak kerja kelemakan keput minum limang takem suara keenam naji rada jasad dibuka tujuh perkara nama ke-8 belakang kiblat si kurung mahat nit tegoga mau obanit lam sembahyang si plo hilang udu agata si belah murtadai tikut salah mesi Allah takun dua batu sembahyang gino hanale tunggu tapi kan mari mandum masalah ka kurung maka mak mendua yan ban mak malang kuput tak semayang terawih gebi kelebihan Allah tang ban put boh kita kabeh kita baca yan dum kelebihan umat Muhammad malam limang kelebihan wahid tungku ada misa pahala urang tawaf baital ma'mur malam kelimang mak tang kan ulang ya tawaf baital ma'mur pak baital ma'mur mak ilahnya tinggal tentang Kaabah. Malaikat gegli ibu Allah ya Allah kemanusiaan pegai Kaabah tempat itu mah kamu tahu perle malaikat mak benar tahu tempat kena tawah lagi manusia gepegai Allah Baitul Ma'mur langit tentang Kaabah tahu juta mak malaikat ke tawah tapi umat Muhammad mak muteme tawah Baitul Ma'mur Baitul Ma'mur pak langit malam yang kelimang yang kejit drone mak ente insyaallah punya nama Nabi Allah ni temung sama yang tarawih malam kelimang thang kan langit ya tawah Baitul Ma'mur lin teman raih malang kelimang man langit atene om rumpok ngejepoi hanajak gede buat teman raih mana no oi langit wa nyan ban mak muda yang kejit mari usirin ban Bandung bak malam yang muliayo semangat perjuangan tanyo mak tatambu Rajab tatambu Syaban Ramadan mak muda gebi pahala cukup le la Allah ketho kuju kuman Muhammad yang kejit tamar Ramadan mata taat baten nasib lopu ulun bayan ya ani sifut perangai gata kepujian bandum tanyaut tamu sifut ngan sifut yang dum tersare betapa so dum sifut yang dalam hati sata tobat ngan syarat kena ulama tinggai maksud sekalian yang pertama yang kedua menyesai gata but yang lalu kulhe janji hariwang le selama umu pernah taca dum atagap pulang mandum lake muyohan eta bayuyum lake toba bala anak muda jeroh datang bila Allah anak muda cukup dengan akhlak anak muda kampungnya maka insyaallah tukum muyo lakanya bu dron mak kepampun dosa Allah tunggu yang kejita melake ba ilahi tam mimin ni'ama alaina wa wafiqna li syukrika ma baqina azikna bar da'afwika wal awafi wa wafiqna li syukrika ma baqina laki ampun ba Allah tunggu doa
Mudah-mudahan pun Allah Maha Pengasih 10 malam ke buka pintu langit. Yang kejip malamnya mak doa insya-Allah. Malam limang mentang kebi pahala cukup le Allah tunggu doa. Ketha kejok ku mai Muhammad. Yang kejip malamnya bismillah kapai yang tajam. Pelayaran lautan raya, Islam ke laya, iman ke tiang, ngati jemerang nang rokal baka, syahadat ke kapai sembahyang ke asa, bukan komoda pelaya betra, rukun lebdah ke talau sao, sifat 20 ke labang ruda, kejok terepong dengan ceremen, ngelolo angan selatan daya, kapai besar ada bepenuh asa, gede tawa nang rokal baka, telah si ton urung megau, telah si ura di pawang rusa, takalan pade ase gopuau, tanging bak jara tiji si rusa, bek berat gaki, bek berat jara, yota puwa yang tantamita, udep dalam donya benar dua syau, prote beto ibadah benar, miana menan sagayahan rugau, udep tanya di dalam donya mencita mana aura duda pada tawa nang rokal baka sangat dekat jio melintang aroh ngala otoraya nang rokal baka sangat dekat jarak melintang sawah put panca indra nang rokal baka rakyat temu katau hana musido yang rumah muka nang rokal baka rame musaksa iru rakyat bago iraya nang rokal baka nafsi hana puta uji hana sobela gatan amal di dunia ini pasti nanti masuk neraka hana puta muat dungkong tua mio hana amal hana puta harap tapi insyaallah mak mio lagi nyobut drone puasanya melatih kekompakan maka kita orang kampung bukompak gede orang kampung begot dah nak kalau mak latih kekompakan itu memang mak boleh puasa tu Bandung dah yang kompak apa bodoh tahu Bandung bodoh tahu mam tu rumah jih bodoh tahu Bandung kompak bab baju tahu tunggung dua begitu imsak Bandung piu hana di baju rumah jih dah jenguk ka imsak hana baju li rumah jih hana piu ko nyampu puasa melatihkan kekompakan bab bodoh tahu dan kompak bab buka puasa menanci ote buka punya kolam jub turnya buka Bandung hana buka tanging pu hidih ka buka hidih buka golong tapi begitu je buka puasa Bandung buka puasa tanging kampung je hidih buka hana urun ku hana buka hirok hana buka ile polen tu buka hana yang menampu kekompakan insyaallah nyo kejib balam yang melayo kekompakan don mau dah deh nyo kejib tam lekai bala Bandung dan nyo betamang dalam surga don betamang surga long betamang surga tapi kedi hana tamang mendum lekai bala tamang lun tuai mendem yang ketolong mak Bandung betamang kata mang Bandung insyaallah mau deknyo perjuangan membutuhkan pengorbanan pahit taco ada Yahudi nyo tungku fitah tunggu berat mak baca puasa berat baca jaga puasa yang lebih mak baca jaga pahala puasa Nabugah Nabi wakam min sailin wakam min thaimin laisa lahu min thiyamihi ilal ju' wal atat padum nale orang puasa tapi yang nalaba de ngerah tunggu dua tapi mudah-mudahan mam dua tendu tengerah yang kepugi tendu ila Allah tunggu mangata tong syukur nikmat paju makanan mi hana de tunggu hana mangat mak ba urang de ya bu mangat ba urang tro tumpok lah tunggu dua urang de mak ya bu mangat kala urang ja pamole tunggu pate ka u ge iya raja raw ge yang menan ku tengok kade mak ada buka puasa mangan makanan mam doa yang kejit puasanya Ramadan bulan yang sangat mulia Ramadan bulan yang cukup buat insyaallah mari kita melakai bala udip yang benar makna kepada agama Allah ban kana mana insyaallah ya Allah beri aku ini umur walaupun umurku tidak panjang yang penting penuh arti dan penuh dengan makna maka udahnya perjuangan dan doa perjuangan tanpa doa sombong doa tanpa perjuangan omong kosong leng jarong atau maka dua jam doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karimi wa azimi sultanik Allahumma asina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wa nar Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka fa'fu anna Allahumma ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا وعدا اللهم آفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أنزل الرحمة والبركة إلينا وإلى جميع المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب القوة وأبواب البركة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغننا بفضلك عمن سواك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم يا محاول الاهوال حول حالنا الى ما احسن الحال اللهم اختم اجلنا بحسن الخاتمه ولا تختم علينا بسوء الخاتمه ربنا تقبل منا دعاءنا أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي salli alaihi wasallim yang kemah lebih kurang 2 jam lebih kalau pengawa anak rasakan awai uno jum dam dam lake bala u yang begahnya ada ji benar mana aku dari mandum cukup lemah yang hampir begahnya ada begah kelebihan rawe sampai lep tu malam tu poh puih di rawe jum dam lake bala udah punya benar mana aku dah agama Allah amin ya rabbal alamin hadanallahu ikum yamain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh